Kalami ke jing knyom na kinong song snong halor ke jing pentray 30 ya ke surok thamai ke bana umran diary hadu ke snong lum kini ke badon ya ke lenter ke ba r.1 kilometer bala pentray do ba sunshine sau kemi kontraktor bat kani kala penlong ya ki noilam ke dor ba snong umran diary ban lejurep hi daladi ya ke rukom long rukom manjong kani ke surok. Urang ba snong uba lam bina batu sekretari snong uba diwan warjeri kila yathu bahagane ke jing jurep kila lap babun ki benta jong ke surok ki bedang sedap siang rong dangshan kila kho bat julor lut namar ke jing stang pelat ke rukom siang bat na ke jing bom dan ya ki nala pentuj harut surok. Kila lap ru ya ke jing bom biang ke rukom tei ya ki kenro surok bat ke bakams ir su kalong maka wei ke yeng ke badan hajrong ulum bamar senda bat kane ke surok kala dan hatmir ban khlem no hi hakanu kunu kapor namar ke jing nang yai tua ke khendo. Kinoi lam snong halor kene kin select ban bu da ke jing tho shaka office u executive engineer PWD roads omsning division ban kin tu ban pentrai ba ya kane ke surok kumba ka dei ban long bat kin sapan ru ya ke detail project report. Kat kum ke jing tho ha ka signboard ya kane ke surok lapen mang lingba ke skim RIDF ke bala beitingka da ke nabard ha ka dor ke balong like lor henreu pusan lak san pau hajar tingka. Kok umdan nalata, ini keren loh. Ini bupur berselap teh semua sih, tentang kemari kendor ner kendor trayong, yang berselap tentang siir, tian mer tentang terus pangapet, mar selap jurlim tu lea nih, jeng siir tapi tangan nero, dan hap, bom, ini hap kerok biang sini nih, seni tempat mentoir, kau biang kan ini tempat mentoir sih, sedang bun kau basak deh, di kau bah kerok. Ya keren rai kata deh. Mangai tang tu gunung sana aku kata mitar yo deh. Ngin lem no hap sangap. Gidan tembang apa ngamdar deh hiang. Untuk berkah. Tiki iki bakiko abot nang halor kanin ka. Kuat habrak biang ni kerap. Tikan ni sedang mai ni. Iki antar kirim apa ndap nai. Begini ring perak belejong ni, kendau. Kamot mentai kene ka jik pendap kendo ba Ni mentai. pendap belejong ni try. Tadi ki bakio pendap hi kan. Pendap belejong. Kamu kemlek mana kalian kontrak? Mulai dah. Kamu tangkerok sudah. Tenggerak sudah. Apor bangi tip balayo ban sanction ni kene skim ka skim na dulum kini nong dusau umran dari ke jinjrong juga ke de 2.5 kemudian ar kilometer seteng tinggi ladap dari jing sukumen namar ba ki basong sene sesilang kilayo ban leca ki kejong kiyeng mo haba pang ba stom menrei ka basusi pan mentan na kaliang dungi kum ki pai ba nong snong te men na kene long hakasni ublei don ki bopun yanga ki ong babalei la khang ki kene surong te na kaliang junga wat da kadai kena kasi ublei ro janmit ngawan berpec oh ngai isya balakhang ki kene surong te habang ngepek kadon kadak kaba ki repair kene ke surok te ndrai nadu kini kisngi ke ba na kaliang jong kum ki nongsong snong ki basong sekene ki iria te kilawan de ban komplain cenga kum ro basong ki ong bapek ke tu ke jingking ki lapau ki narot
dan nagaliang dungi ngila persang ban ikren saki department nagapor sakapor long ba kinpet ba ban ya balong ban tha ba yu konduktor ba kumno umtrei ka bide ba kade surok aga baning kong kamot ba kade surok kade ke baldan lupa kade tang improvement including metaling block topping namar ba hakijing sisa nagaliang jong konduktor hakijing sisa udah berpenhe ikene surok namar ka gibdit ke bangila de penbiang ro kilodon kebagi pero arliang kitrai jaka kilai san tendai kumbalong menta ngui ba uspenbiang petang ki benta ki ba dei ben siang rong ndai ki wi benta ban ot ye kendo sem lele kata ki kumbalong menta PUI ba ki don ki retaining wall ki ba krem snai ki ni kat wall ti katu rolong ka pen sier bat ka pen ma kan ya ki nong lej nong wan namar ba ke jingbu ya ki retaining wall kamut ba pen pau ba hang tu don kenro te kemud kenang begini kali kinum lej banyu stu kenrok kenang begini kenrok kinum pra te PUI kawai ke ba kam kong san kade ke tu ka yeng jong uwe nong song snong bodon nang te ba kane ka jing tua kala poi hadu mas nda jong ka yeng te nakaliang dungi umdai tang sisien arsien ngilari kren na ka por swa berti tu surok rong ngilai kren yong pej ikene kenrok te pihak ban kenrok nama hadin bepelati ikene kendo tu kemud kane ka yeng kan satua tendrai men kini hadin bagi lalek ut dagi bon sin hadin men kene kile i ke jingma sisa te kila penlek itu kenrok te hendrai ke tu kenrok kumbalong menta long ke jingpet nagaliang dungi kum kisnong le se long kampat biang tendrai ngi kerpat pan nagaliang dungi kum ka snong i borok kawai hamtam ya ka pildi department umsing division long bakan simkia kan kumno ban penbit penbiang kene surok kumbaong sekretari menela kene kesulok kaladep ne kapadep abangi keli don kibaong baladep complete ndai ka date of completion tang te empat tho te tharai ngi sung sim bai ba namar kidang don ki jing trei ki ba ki trei ki kenro ki don ki rong ki ba kidang le jaka tendrai mat ke jing trei gi i kumba kampadep ndai ki benta ki babun ki bompadep ndai ki don bekini ki baladep ki lanang du te dei ita i benta ngi kerpat ya ka department mo ba kin simkia kamtam ya SDO ki engineer bat kumju GE bedai pej bikin simkia bedai bega ne ka kamtam ni kerpat ro ya isip engineer bodon burom i minister bodon burom bi bedai pej ya ka pildi road long bin simkia kumno ba haba ngi kum ki paj ba ngilayo ya kene ka skim ai be kene ka skim ka bengiyo kalong kanlong ke jing kemen nam tai chung pai ba ke kumbalong mentapat ngiyo kene skim rengkat ke jing susi jong ki pai ba menta wat ting kelirit hang ne ro PUI habang ilej long kim yo ban ya pas lemar kawai kalong ba ka sajbam kamdon te habang ya kren se department ki ong ba sajbam kamdon nala kamdon kum kita ki AGI beropi te hakan no kom ki sina ki istimit ki nala kimdon sajbam kimdon kebut sudon be tanggarong kataro kemud ban nakaliang dungi insalek i ban ya kendu ya executive engineer rengkat daki nong yalam jo ke istu komti long banwat benia habai dei begene kam bagi sapan ro ya ki detail jong ki estimate ki benta ki badon hang ne bat ki benta ki ba kila deptrai bat ki benta ki mom patre kenang ban nagaliang dungi kum ki pai ba nong song snong ro ngintip kan inong sia ot kanala kamdon kala boding sabam na saj kamdon te kenang ba in hun gen hendai la kisu batai ba kamdon ban nakaliang dungi namar ba kade ka new construction banong i kamdon nala kamdon sajbam nginum ngai kuma PUI menta kani ka surok kamsem la biang habai de bat ka kom pentrai kani ka jingkiang nyem sem la tip na gano ka daw ki khang ibu na gini ki mau namar ba dang ha ki banai ba ningkong trying ki dang pli dang pelaj kani ka surok ban yat kali hendai ha kani ka por mamta nang banai ba nyau ni iba la bu no mau te dina halor kani ka daw balong pat ba la pen sngo sepiro ba pin poi kani ka jaka bat nagaliang jinong sengsinong babon kila wan ban ujor sangi habai de bat ka jing pentrai ya kani ka surok da ba ki khang no ya kini ki mau ki ba bat ro kumju kani ka jing pentrai kani ka surok kalong let's say nagadaw ka jing bombyang gar kom pentrai let's say kumengin ong ka jing trai torti bat nakatagadaw ka sami kumne ha ka banlong ban khang kani ka surok bat ru kumju habai de bat ka jing penbahai kani ka surok kumba PUI ki nala kimbyang
nang tade ki kenro ki biang ki sanyum bat ki kenbat ki bala pur hadu surok klam dadan ganu-ganu ka jing pen khoj lan ne jing pen bah kinala ki bomla ban tuj ki ki hakum gane ka liur tede helor kata kadau long balik se na kaliang ki patba ki jongi kila pen sngau shangi bat na kaliang jongi ka darbar snong ro ni la jupha ya ka jing pen sngau sha ka PWD department ka badipet ya gane ka surok na kaliang jongki kila ong yangi ba ngila dep keren habede bat kane ya ki ya kontraktor ban le ya kane ka kam ka ba pen i kane ka bedu kumba PE kane ka jingkieng menta kila syutap kumne men hakane dang gini ki banai kila pau gini ki rot di bami hne jorong te hendrei menta PE karukom penbha karukom repair karukom tap kane kam syam lolong ka ba internet lane kam syam long ka ba hun hagabaide bat karukom penbha ga jongki te kumta habaide bat kanero ki patba ki pensngau shangi bat habaide bat ka jingjrong jongane ka surok ro kam syam ladon kat kum ga jingthau te kumta hi han kaliang ga jongi ro ni pensngau bat ni ka pat ya ka PWD department bakan le ya ka badon kam habaide bat ka jing penbha bat penbit penbiang ikane ka surok namar bagan ni ka surok tip kadang dei hapdeng ga jing train ne ka bala dep ne ngim itu syu kumba PE gitu kenra ki bomla ban penbiang ha ka ba ki trayeng hapdeng ga jing sir ki hap ban pendat hi o kendo namar ba na kaliang ki trayeng kim semla haba kila ong ya ki yau kontraktor ba unle e ka badon kam hendrei sem la ban le hapdeng ga ni ka liur kum slap bajur itu ki trayeng ki badon mene hapdeng ga jing sir ihapan pendat hi ya kendo ya ketuka jaka ke bakila kenro lagi ni kontraktor kani ka surok la train da nadu arhajar arfulai nadu kita gisnam bat ka jing yat kali bat dia kadai tang hagi kendiat benai dang long tang hapdo ki san benai ro benai ka kani ka surok te hadu mendam 4GE ban yat ki kali ha bat kamlong hiro ban yat kali ha ta ki babun hi ki dewi tang ki pick up ki bayat nang ne wat kataro ki pick up ki di ki bathli ki balut ki minut namar PE hi ki surok kalong khmiat palat syarut surok kamsyam ladon ganu gajing pendap kadai bitang surok karong bai tenok te halor kata long bakini ki pick up kim sin minut bentur hapdeng galut namar ki salia yo kadon ganu ga jing ma yaki hi kan Habatin, pej bahagi kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ye kashap plus F haka jingsom. Yeki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la aikan diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yeki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhag ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya